Još nikada ovakvu publiku nisam imala, ali eto, zahvalna sam za sve vas i želim se zahvaliti prvo Petri na ovome. Znate, mama uvijek bude emotivna poslije. Kad kćera odsvira, onda je mama jako emotivna, tako da mi oprostite na ovome. Želim se zahvaliti organizatorima posebno i posebno ovom restoranu u kojem mi jako volimo da budemo. Uvijek se tako fino i ugodno osjećamo ovdje, dobrodošli i zahvalni smo također na tome što oni promoviraju zdravlje i žele pomoći njihovim sugrađanima sa različitim temama. I moj suprug je do sada imao zdravstvene teme o hidroterapiji, međutim evo ja sam izabrala ovu temu jer se bavim prirodnom kozmetikom i možda sad ovako ne izgleda da možda spada u zdravstvene teme, međutim vjerujem da ćete uz ovo predavanje shvatiti koliko je bitno što stavljamo na našu kožu. Koža je, kao što znate, najveći organ našeg tijela i zato je vrlo bitno šta se na nju stavlja, pogotovo što, ako niste znali, sve što stavimo na našu kožu za vrlo kratko vrijeme završi u našem krvotoku. Tako da je to vrlo bitno da znamo odlučiti šta je dobro, a šta nije i da napravimo neku razliku. Ja bih započela sa jednom pričom. Meni se ova priča vrlo svidjela zato što je vrlo istinita, to je priča iz prošlosti i to je u stvari priča o početku jedne kozmetičke kompanije i neću vam reći prezime te osobe jer kad bi vam rekla odmah bi znali o kome se radi, tako da ćemo ovo nazvati ga samo William za sad. William je rođen bio u Engleskoj 25. januara 1783. godine. Međutim, sa 15 godina se seli u Ameriku sa svojom porodicom i imali su jako težak život. Doći iz Engleske u Ameriku pokušavali su da prežive tamo i vrlo su bili siromašni, tako da je William već sa 19 godina odlučio da pomogne svojoj porodici tako što se odselio u New York. Možete samo zamisliti kako je bilo život u ono vrijeme u New Yorku tražeći posao za jednog mladog čovjeka kao što je bio on. Međutim, on je bio vrlo vrijedan i uporan i nije mu nijedan posao predstavljao problem. Jedan od poslova koji je radio bio je da nauči sve o izradi sapuna. U ono vrijeme, naravno, govorimo o prirodnim sapunima. I bio je težak posao, dosta se zahtijevalo od njega, međutim on je pedantno štedio svaki novac koji je zaradio i on je vjerovao u Boga i zamišljao i svjetliju budućnost. Tako sa 23 godine on otvara prvu kompaniju, svoju kompaniju, sopstvenu kompaniju 1806. godine koja se bavila proizvodnjom škroba, svijeća i sapuna. Ono što je činilo razliku između njega i njegove konkurencije je to što je on proizvodio visoko kvalitetne proizvode i zaista je želio da ponudi ljudima nešto jako kvalitetno i ulagao je u inovacije. I to ga je izdvojilo iz konkurencije toliko da je stekao povjerenje potrošača i omogućavao mu je uspjeh kompanije. Njegova uvjerenja su se protezala i izvan njegovog profesionalnog života. To je značilo da je kao jedan pobožni kršćanin vjerovao da je njegova dužnost da iskoristi svoj uspjeh za postizanje nekakvih pozitivnih promjena u svijetu. Bogatstvo je smatrao Božjim darom i osjećao je dužnost da na neki način doprinese boljitku svijeta i obrazovanju. Tako da je koristio svoju zaradu za dobrobit drugih i volio je jako ulagati u obrazovanje. Tu je postojao jedan institut koji se zvao Hamilton i on je tu davao dosta novaca u obrazovanje, a danas i dalje postoji taj institut, u stvari to je sada univerzitet koji nosi njegovo ime. Znači vidite da je jako puno ulagao to i bilo mu je bitno da se ulaže u obrazovanje mladih. Danas je njegova pasta za zube broj 1 na svijetu. U stvari on je bio jedan koji je prvi izmislio te nove inovacije. Pastu za zube koja je u ono vrijeme bila u praškastom obliku i pakirali su je u staklenke. Vrlo interesantno, možda bi se mogli vratiti sada u to. Danas je njegova kompanija se ubraja među Fortune 500, ne znam da li znate šta je to. Uglavnom, to su 500 najvećih kompanija sa najvećim zaradom u svijetu. A danas njegova kompanija zarađuje 11 milijardi dolara. Znači,
Šta mislite, da li su ostali vjerni njegovim principima sa ovakvom zaradom? Pa teško. Sada ću vam otkriti o kome se radi i mislim da ćete zaključiti da nisu ostali vjerni tim principima. Radi se o Williamu Colgateu i kompaniji Colgate-Palmolive. Vjerujem da svi ste upoznati sa tom kompanijom. Zašto sam vam ispričala ovu priču? Mislim, ima neke veze sa kozmetikom, ali razlog zašto sam vam ispričala su poslije dva razloga. Prvi, da upoznamo malo povijest stvaranje kozmetike, jedne ovako velike kompanije, i da vidimo kako su bila razmišljanja čovjeka koji je započeo takvu kompaniju. A druga je što pretpostavljam da bi ovakvog čovjeka svi podržali sa svojim novcem. Kupovali bi sigurno njegove proizvode. Danas je priča o kozmetici vrlo šarolika. Znate da postoji konvencionalna kozmetika, znate da postoji prirodna kozmetika, međutim postoji ta neka siva zona između te dvije u kojoj ne znamo baš puno. I evo dala sam si zadatak da vas uputim u to što to znači prirodna kozmetika, a što znači konvencionalna kozmetika. Ono što je mene potaklo na razmišljanje o tome je bio jedan problem s kojim sam se ja dugo vremena borila. Ove su moje ruke. Ovako su izgledale moje ruke prije jedno 12 godina. Da, tada smo još živjeli u Americi i kada se rodio moj sin, meni su ruke strašno buknule. Znači, ja sam i prije toga imala neke probleme sa ekcemom, ali nikad ovako. Znači, ovo je bilo nešto baš nepodnošljivo. Možete se samo zamisliti za majku sa dvoje djece, dijete koje se tek rodilo i kćerka koja je imala tada 3 godine, mijenjati pelene, prati ruke sa ovakvim rukama je bilo izrazito teško i pokušala sam naći načina da riješim taj problem. Već smo, suprug i ja, bili nutricionisti i zdravo smo se hranili, zdravo smo živjeli. Znači, nekako mi nije bilo sve to skupa, ta priča mi nije nekako imala smisla jer sam se osjećala zdravo, međutim moje ruke su pokazivale nešto drugo. I onda sam išla naravno tražiti prirodne proizvode, od prirodnih sapuna, prirodnih krema, losiona, melema, svega i svačega. Uglavnom su one obećavale i da su jako dobre za ekcem na koži. I ja sam to sve koristila. Trošila sam jako puno novaca da bih kupila sve te proizvode, od organskih do ovakvih, onakvih. Međutim, evo još jedna slika. Uvijek sam se morala vratiti, nažalost, kortizonskim kremama. Ako ste ikad koristili kortizonske kreme, onda znate da su oni nužno zlo. Zašto to kažem? Zato što vi kada njih stavite u jednom akutnom stanju, kao što je bilo ovo, one izgledaju kao da su vam poboljšale situaciju. Međutim, sljedeći put kada vam koža bukne, to je još gore. I kao što možete vidjeti na ovoj slici, vidite da su tu par faza se događaju u isto vrijeme. Ovdje vidite ove male kao prištiće koje još nisu puknuli, oni izrazito svrbe, onda puknu, onda se suše i dolaze u ovo stanje. Znači vi u jednom periodu imate sva ta stanja u isto vrijeme. I zato je jako teško da se nosimo sa tim problemom, oni koji imaju ekcem na koži. Pošto mi nije imalo smisla da jednostavno mi ne pomažu ta prirodna sredstva koje sam kupovala, išla sam malo istraživati što one u stvari sadrže. I vrlo sam se iznenadila. Prirodna kozmetika prirodno nije pravno reguliran termin. Što to znači? To znači da proizvod može sadržavati samo 1% prirodnih sastojaka da bi se ona nazvala prirodno. Kada vidite da nešto piše prirodna na samoj etiketi, to ne znači da je taj proizvod prirodan, jer unutra može imati samo 1% prirodnih sastojaka. Kozmetička industrija kaže da znači koristi se more različitih sastojaka, ali za samo 20% sastojaka je poznato kakav utjecaj imaju na kožu ili zdravlje i to ne dugoročno. Znači stvarno se jako malo zna o tome. I znači ta konvencionalna kozmetika i dalje koriste ove neke zabranjene sastojke u manjim količinama. Znači ne u nekim velikim količinama kao prije, ali smanjili su da koriste ih i dalje, ali u manjim količinama. Pa šta to ta konvencionalna kozmetika koristi? Pa koriste industrijske kemikalije. Neki od njih su karcinogeni, neki su pesticidi, neki su reproduktivni toksini, neki koriste plastifikatore koji održavaju beton mekim, odmašćivače,
Da, uklanjanje prljavštine sa autodijelova, to je isto u vašoj kozmetici. Površinske aktivne tvari koje smanjuju površinsku napetost u vodi, boji i tintama. Zašto je važno znati što stavljamo na kožu? Kao što sam rekla na početku, koža je najveći organ našeg tijela. Znači, kao najveći organ našeg tijela, bitno je zaista što stavljamo na njega. Znači, tu se dosta toga akumulira. Koža ima nekoliko funkcija. Prva funkcija je što predstavlja fizičku barijeru organizma prema okolišu. Ona znači propušta izlazak i ulazak količine vode i elektrolita iz tijela. Štiti nas od ultraljubičastog zračenja i ograničava ili propušta i izlazak, ulazak vode i elektrolita, to sam već rekla, ok. Zatim, dobro, to smo već rekli. Znači, kroz te male pore na našoj koži, svašta toga može da uđe, što može biti pozitivno i negativno. Ako koristite nešto što je biljnoga porijekla, prirodna kozmetika, to može biti jako pozitivno za našu kožu. Ako ne, može biti negativno. I sve to jako utječe na naše cjelokupno zdravlje. Kakvi štetni utjecaji mogu imati kozmetički sastojci? Vjerojatno znate da su maligne bolesti sve više i više ih ima u svijetu. I naravno ja ne mogu da tvrdim da kozmetički proizvodi su zaslužni za sve to, ali definitivno imaju značajan faktor. Zna se da je životni stil nešto što jako utječe na učestalost malignih bolesti. To su kao što su pušenje, konzumiranje alkohola, nedovoljna tjelesna aktivnost, pretjeran unos životinjskih masnoća. Međutim, pretpostavlja da se u razvoju bolesti sudjeluju i brojne druge tvari koje povećavaju rizik od oboljenja. I definitivno u to dolazi nešto što mi dolazimo svakodnevno u kontakt sa tim određenim sastojcima, a to je kozmetika. Kakav štetan utjecaj mogu imati kozmetički sastojci? Pa neki za koji je dokazano da imaju štetni utjecaj se povezuje sa razvojem karcinoma, negativnim utjecajem na reproduktivno zdravlje, to jest utječe na hormonalnu ravnotežu, zatim razvitkom, nepovoljnim utjecajem na razvoj fetusa upravo zbog te hormonalne ravnoteže, autoimunim oboljenjima i alergijskim oboljenjima. Jako često čujete da su ljudi dobili nekakvu reakciju na nekakav proizvod kada su koristili i to je upravo zbog tih sastojaka kemijske prirode koje se nalaze u kozmetici. Sada se možda pitate pa koliko mi to kozmetike koristimo da bi toliko strašan utjecaj imao na naše zdravlje. Pa evo daćemo vam neku statistiku. Prosječna žena koristi oko 9 do 15 proizvoda na dan. To možda izgleda ovako puno i nije to za svakoga, ali ako vidimo da se koristi od sapuna, dezodoransa, šampona, znači to su samo nekakve za ličnu higijenu preparati koje koristimo, kreme, losioni, šminka, parfemi, to vam dođe negdje oko 500 kemikalija na dan. Samo da vam napomenem da su parfemi vrlo opasni, oni mogu sadržavati do 300 različitih kemikalija u sebi, znači umjetni mirisi. Nisam zaboravila ni muškarce. Muškarci 2004. godine statistika pokazuje da su koristili oko 6 proizvoda na dan, danas je i do 11 proizvoda. Znači ipak je to dosta akumuliranih različitih proizvoda kroz vremenski period. Moram napomenuti isto tako da žene kreću još od malena, je li tako? Od malena krećemo sa korištenjem nekih različitih kozmetičkih proizvoda i u principu nikada ni nestanemo. Znači koristimo ih kroz cijeli život i da samo možete misliti koliko to utječe na vaše zdravlje. Sada bih htjela da pogledamo neke razlike između prirodne i konvencionalne kozmetike. Nešto što bi nas moglo uputiti na to kakav izbor da napravimo. Pa evo, s ove strane imamo znači, prirodnu kozmetiku, sa ove druge strane imamo konvencionalnu kozmetiku. Prirodna kozmetika koristi hladno prešana, nerafinirana ulja. To mogu biti ulja koje koristimo i za kuhanje, kao što su hladno cijeđeno maslinovo ulje ili kokosovo ulje, ali mogu biti i ulja koje se specifično koriste za kozmetiku, kao što je lješnjakovo ulje, arganovo ulje, ricinusovo također se koristi, koštice kajsije, konoplja i druga ulja.
znači hladno prešana rafinirana ulja, dok konvencionalna kozmetika koristi rafinirana ulja. Prvo, jeftinija su, kao drugo, stabilnija su. Znači ne kvare se tako brzo kao ova druga. Zatim, prirodna kozmetika koristi hidrolate. Ako ne znate šta je to, to je cvjetna vodica, to je kada se radi destilacijom eterično ulje, onda ona voda koja je ona para u stvari postaje voda i to je taj hidrolat. Znači od različitih eteričnih ulja dobivamo hidrolate. Konvencionalna kozmetika koristi industrijsku demineraliziranu vodu. Zatim, prirodna kozmetika koristi minimum konzervansa. Ako ih koristi, to su konzervansi koji su odobreni za korištenje u prirodnoj kozmetici, dok u konvencionalnoj kozmetici imamo konzervanse poput parabena, to sigurno sam da znate da to treba zaobići, i fenoksietanola. Sljedeće, prirodna eterična ulja i mirisni ekstrakti koji se dobiju kombinacijom različitih eteričnih ulja, dok u konvencionalnoj imamo uglavnom sintetske mirise, u kojima sam vam spomenula, znači da može biti do 300 kemikalija samo u tom mirisu. Prirodna teži od bijega od sintetskih stvari, znači samo gledamo da bude što prirodniji proizvod. Konvencionalna često sintetske stvari. Prirodna potpuno izbjegavanje vazelina i parafina koji su naftni derivati, dok konvencionalna oba sastojka su dominantna u kozmetici. Prirodna naglašava se hranjivost i ljekovitost, ovo je vrlo bitno da zapazimo, dok u konvencionalno naglašava se osjećaj na koži i izgled. Šta to znači? Znate one reklame, čim stavite neku kremu ili nešto, odmah više nećete imati bore, koža će vam postati ovako onako. Znači oni stavljaju određene pojačivače kako bi vi dobili taj efekt, instant efekt. Dok prirodna kozmetika stavlja sastojke koji će vam dugoročno pomoći. Prirodna kozmetika, korištenje emulgatora u skladu ekokozmetike. Emulgatori su znači sastojci koji su potrebni da kada radimo recimo kreme, imamo vodenu fazu i uljnu fazu, da ih spojimo. Znate da se ulje i voda ne spaja, znači potreban nam je nekakav emulgator koji bi spojio te dvije faze. U konvencionalno obilje sintetskih emulgatora i kompleksnih koemulgatora. Prirodna zabrana štetnih tvari, povremena upotreba štetnih tvari. To je ono što sam vam rekla, onih 20% koje su i pravno regulirani. Oni će staviti mali postotak toga, ali ih i dalje koriste. Minimum pojačivača apsorpcije, ako se koriste, to su prirodni, dok konvencionalno intenzivno korištenje pojačivača apsorpcije. Znači, to je onaj instant look koji pokušavaju da dobiju. Evo sad kako da to prenesemo na proizvode koje koristimo. Znači, ja sam vam sad dala neku listu, ali kako da vi sad to prepoznate u proizvodima? Pa evo, ja sam dala vam evo ovdje jedan sapun, konvencionalan, DAV, ne znam da li, mislim da sam ga vidjela ovdje da ga ima u demu. Ovo je znači cijena, ja sam stavila dinare u Srbiji, ali čisto da imate nekakvu razliku između koliko košta konvencionalna kozmetika, koliko prirodna. Znači 100 grama, 140 dinara. Ono što je interesantno u vezi DAV sapuna, on je u stvari jedan od broj 1 sapuna koji se koristi u Americi. Interesantno, ako možete zapazite ovdje na slici, piše Cream Beauty Bathing Bar. Da li vidite ovo? Znači tu ne piše soap, ne piše sapun. Znate li zašto? U Americi postoji zakon da ako sapun nije napravljen prirodnim putem, oni ne mogu staviti sapun, naziv sapuna na samu kutiju. Znači ovdje odmah možete primijetiti, ako malo to znate, da se ne radi o prirodnom procesu sapuna. Evo da vidimo šta on sadrži. Samo da kažem, ja nisam ni tehnolog, niti kemičar, znači neću ići u neke detalje u vezi ovih kemijskih sastojaka, ali sam dobar istraživač i sam istražila neke od sastojaka da vam dam malo ideju šta sadrži taj sapun. Znači, koliko puta imamo sintetičke deterdžente u ovom sapunu? Jel vidite? 1, 2, 3, 4, 5. 5 znači imamo sintetička deterdženta, imamo jedan izbeljivač, omekšivač i naravno konzervansi koji nisu prirodni. Još jedna stvar što sam htjela da napomenem je kako funkcionira kozmetička industrija. Ne znam da li neko od vas ima problem, ali mislim da je to većina koji imaju problem. Kada koristite sapun koji ste kupili, koji je konvencionalan sapun, vi se operete, poslije toga vam jako zateže koža. Da. Postoji razlog za to.
Da bi se sapun napravio, vidjet ćete u procesu prirodnog sapuna prirodno dolazi do nastanka glicerina. Glicerin je jedan od sastojaka spajanja, znači ulje i vode i saponifikacije sapuna i dobivamo oko 30% glicerina koji vam ostaje u sapunu. U konvencionalnoj kozmetici ono što oni rade, čak i ako naprave prirodnim putem, znači korištenjem natrij hidroksida, da bi dobili sapun, oni izvuku taj glicerin iz tog sapuna i stave ga u losion. Znači u kremu koju ćete sada vi morati kupiti, jer taj sapun više nema glicerin, isušio vam je kožu i sada ćete kupiti još jedan proizvod da bi sad ta koža dobila opet nekakvu mekoću. Znači, oni su sada, niste samo platili 140 dinara sapun, nego ste platili još plus losion. Razumijete što vam hoću reći? Ok. Prirodan sapun, evo ovo je prirodan sapun, kreće se 115 do 120 grama od 200 do 500 dinara. Sad to možda ovako izgleda velika razlika u cijeni, međutim i nije. Zavisi šta se koristilo u izradi sapuna. Da li se koristilo organsko ulje, kakvo ulje se koristilo, kakva eterična ulja su se koristila, tako da eto, to je razlika u cijeni. Evo ovo je jedan prirodan sapun. Znači, prirodan sapun, vidjeli ste koliko je sastojaka bio onaj sapun? Ste vidjeli? Niste mogli ni pročitati, ja ni ne znam ni pročitati šta sve to znači. Uglavnom, u prirodnom sapunu imate samo 3 sastojka. To su masnoće koje mogu biti ulje ili maslaci, puteri, voda i natrij hidroksid. Bez natrij hidroksida vi ne možete napraviti prirodan sapun. Sad, postoji pitanje, natrij hidroksid je jedna vrsta kemikalije, međutim ona samo služi da spoji masnoće sa vodom. Nakon tog procesa saponifikacije i sušenja sapuna, više njega nema. Znači on je postao dio sa vodom i ta se voda, ili imate dvije vrste kako se sapun može napraviti. Jedna je topli proces i jedan je hladni proces. Topli proces je kada kuhate sapun, znači spojite ulja i natrij hidroksid i onda ga kuhate. Istim isparavanjem nestane natrij hidroksid. Ili hladan proces, to je koji ja pravim, zato što volim više detalja da imam na sapunu, ako ih bojam u prirodne boje. Ja radim hladni postupak, što znači da taj sapun mora 4 nedelje da odstoji da bi ta voda isparila iz njega. Također se dodaju eterično ulje, prirodne boje, ali znači oni nisu potrebni da bi se sapun napravio. To je samo ekstra dodatak. Šta nama ostaje nakon što napravimo taj sapun? Znači, kada dobijemo sapun, nama ostaje glicerin plus voda koje ispari. Ostane nam 30% glicerina u sapunu, sadrži prirodna ulja, glicerin ne skida prirodna ulja kože, hrani i njeguje. Znači to je sapun, ako se s njim i operete, on vam ne isušuje kožu. Znači ne skida prirodna ulja vaše kože. Naša koža ima barijeru, znači mi imamo prirodna ulja sa razlogom. Ne da ih se skine, nego da nas štite. Okay? Znači prirodni sapuni ne skidaju vaš taj prirodan sloj masnoće koji treba da bude na koži. Ok, nažalost ja nemam vremena da vam pokažem proces tog sapuna, jer jednostavno to je radionica sama za sebe, ali evo dala sam vam ovdje mogućnost šta bi mogli da pogledate. Znači postoje određene sapunske baze koje su već napravljene, koje možete da otopite i napravite sapun, napravite određene lijepe kalupe, imate one silikonske kalupe. Znači nije baš najprirodnije, ali je puno bolje od konvencionalno. Zato sam stavila ovaj upitnik. Znači nije zamjena kompletna za prirodan sapun, ali je bolja nego konvencionalna. I evo YouTube tutoriali koji možete da gledate za pravljenje sapuna. Ako bude prilike, ako bude interese, ja mogu ponovno kad budemo došli u Makedoniju da napravimo sapun jedan zajedno. Okay? Ali za sad evo nije bilo prilike za to. Idemo na šampon. Znači, htjela sam da vam pokažem proizvode koje kontinuirano koristite svakodnevno. Da vidimo kakve zamjene možemo da napravimo. Ovo je jedan šampon koji se zove Herbal Essence. Ne znam da li ga imate u Makedoniji, u Srbiji ga imamo. 380 ml košta 824 dinara. On ovako izgleda jako primamljivo, zar ne? Sam naziv Herbal Essence, znači biljna esencija, vas upućuje na nešto prirodno. Pakovanje izgleda jako primamljivo, također vidite da je to šampon ruža, lijepa boja, baš super sve izgleda. Međutim, ajde da pogledamo sastojke. Prvi sastojak odmaščivač. Također drugi sastojak. Imamo sintetske mirise, znamo da je ovo iritant koji može izazvati rak, umjetni konzervans, paraben, korozivno sredstvo. To hoćete u sapunu.
u šamponu. Još jedno korozivno sredstvo. I ovo su naravno umjetne boje i umjetni mirisi. Znači to je ono što dobijete u šamponu. Sad imamo jedan šampon koji je počeo biti jako popularan. To su čvrsti šamponi. Evo baš komšije imaju taj šampon. Nemam ništa protiv njih, DM je stvarno super. 60 grama, 680 dinara. Evo i njihov nešto što piše na sapunu, kaže nježna alternativa za kosu i životnu sredinu. Predivno izgleda opet, je li tako? Primamljivo. Vidimo da je i veganski, prirodno izgleda, bez silikona. Međutim, ajde da pogledamo sastojke. Šta nam je prvi sastojak? Sintetički deterdžent, sintetički miris. Ima dobrih stvari, ne kažem, ovo ispod su dobre stvari. Međutim, to je ono što vam ja govorim, ono sivilo, znači gdje u tim nešto što mislite da je prirodno, ima ubačenih stvari koje nisu prirodne.